Pozdrav svima, evo došlo je vreme za novi video, nadam se da ste uživali u prvom i da vam je prijao. Došao je nastavak za, da kažem, novi video i da pričamo o novoj temi. Nova tema je nastavak prvog crnogorskog filma, to jest nemog filma i takođe možda malo prilično nepoznato javnosti podatak da kako je ovaj film nastao i kako uopšte, šta se desilo s ovim filmom, pošto do dan danas na neki način nikada nije ni prikaza široj nekoj publici. Početkom 1922. godine u Italiji je završeno snimanje, da kažem, dugometražnog igranog filma sa crnogorskom tematikom, to je Voskresenje ne biva bez smrti. Film je završen 4. aprila, premijeru je imao 10 dana nakon toga. Inače, film je snimljen u produkciji Sangro filma. Ako se sećate, u prvom videu sam pričao da su strane produkcije uglavnom obilazile Crnu Goru i to je bila jedna od, recimo, prva produkcija koja je dolazila u Crnu Goru je bila Bečka Uranija koja je imala i svoj bioskop, a ovo je, da kažem, druga produkcijska kuća koja je prepoznala Crnu Goru kao, da kažem, zanimljivu zemlju sa prvom prirodom i još boljom tematikom za snimanje filmova. Znači, kao što sam rekao, film je snimljen u produkciji Sangro filma u Rimu po scenariju Vladimira Popovića. On je tada bio jedan od ministara vlade Crne Gore u egzilu. Ono što je, recimo, kuriozitet za snimanje ovog filma, da je finansijsku pomoć dala italijanska kraljica Jelena Savojska, koja je inače bila ćerka kralja Nikole. Recimo, bitnu takođe pomoć u to vreme, naravno finansijsku, da bi uopšte film mogao da bude realizovan, dali su takođe italijanski sinijasti, a recimo razradu ideje samog filma je dao čuveni italijanski pesnik Gabriele De Annunzio, koji je godinama bio inače učesnik raznoraznih akcija za crnogorsku stvar, što je, recimo, malo poznato široj javnosti. Inače, sama tema filma je priča o dva brata, to jest antička drama dva brata koji su, da kažem, razdvojeni u detinjstvu i onda se nalaze na suprotnim stranama u ratu. Tu se pojavljuje naravno ljubavna priča, pojavljuje se general Vešović koja je jedna od istorijskih ličnosti, inače on je bio vođa komitskog pokreta u Crnoj Gori i završava se svojevrsnom apotezom slobodne Crne Gore u to vreme. Inače, film je imao cilj da animira svetsku menju u pokušanju sprečavanja nestanka Kraljevine Crne Gore i u pojedinim, da kažem, scenama su učestvovali pripadnici crnogorske vojske koji su bili u to vreme stacionirani u Italiji ili koji su se nalazili u Italiji, sad ne znam tačan baš podatak. I ono što, recimo, mnogi istoričari su primetili, što je bilo revolucionarno za ovakav jedan projekat, a to je da je po prvi put sedma umetnost bila angažovana u političkoj borbi, Mislim što je do tada bilo totalno nepoznato da se angažuje film da bi se politička ideja na neki način plasirala u javnost. Reditelj ovog filma je bio Eduardo Benčivenga, koji je bio veoma popularan reditelj u to vreme, a ovo mu je bio inače poslednji film. U ulogama junaka u dečjoj dobi pojavljuju se sin i ćerka Vladimira Popovića, Ratimir i Lidija, i sin još jednog tadašnjeg crnogorskog ministra u emigraciji. Na neki način oni se mogu smatrati prvim crnogorskim glumcima. Inače, ovo, kao što sam rekao, bio je nemi film, bio je dug 2050 metara, što je bilo negde oko 2 sata prikazivanja. I posle premijere u Rimu, koja je bila 14. aprila, film je gledala publika u Španiji, Francuskoj, Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Egiptu.
Film naravno nikad nije prikazan u Kraljevini Jugoslaviji, prvenstveno zbog sadržaja koji je pokazivao zasluge i borbe Crnogoraca u Prvom svetskom ratu, kao i nepravde koje su saveznici naneli inače Crnoj Gori i dinastiji Petrović posle rata. Sve kopije su umeđu vremenu naravno izgubljene i recimo od porodice Vladimira Popovića i Pera Šoća, takođe crnogorskog ministra u egzilu, Jugoslovenska kinoteka je uspela iz Beograda naravno da dobije 21 metar filmskog materijala i uspela je, i naravno neke od fotografija iz filma, i uspela je da rekonstruiše, da kažem, da iskombinuje te filmske materijale i da prikaže na nacionalnoj televiziji 30 minuta ovog filma. Mislim da je to bilo 1995. ili 1996. godine, tako da je ovo jedina, da kažem, poznata verzija ovoga filma. Recimo, ono što je tu isto takođe veoma zanimljivo, da je Radmila Vojvodić, to možda starije generacije, čuvena naša rediteljka, da je Radmila Vojvodić snimila pozorišnu hit seriju Montenegrini. Eto, nadam se da vam je ovo bilo zanimljivo. Sledeći put još nešto takođe zanimljivo, istorijsko i važno. Pozdrav!